Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život. Znate li da je Rubikova kocka nastala kako bi pomogla studentima? Rubikova kocka je jedna od onih igračaka sa kojima se svako od nas jednom susreo. Rubikova kocka se sastoji od 6 strana sa po 9 kvadratića u bijeloj, crvenoj, narandžastoj, plavoj, žutoj i zelenoj boji, a cilj igre je složiti kocku da svaka strana bude jednobojna. Rubikova kocka je danas poznata igračka, no ona je prvenstveno nastala kako bi studentima olakšala razumijevanje trodimenzionalnih problemskih zadataka. Rubikova kocka je izmišljena sa strane profesora i kipara Erna Rubika 1974. godine kako bi studentima objasnio 3D geometriju. Izum je patentiran 1977. godine, ali postaje popularan tek 1980. godine. I nakon svih ovih godina Rubikova kocka ne gubi na svojoj popularnosti. Na tematiku kako složiti Rubikovu kocku pisane su čak i knjige koje su postale bestselleri. Da li ste i vi uspjeli složiti Rubikovu kocku? Koliko vam je bilo potrebno vremena?